Multimedijalni online kurs. AutoCAD 2025. AutoCAD je moćan softver za projektovanje i izradu tehničke dokumentacije. Na ovom kursu ćete savladati sve tehnike koje su vam neophodne za efikasnu izradu 2D crteža. To obuhvata upotrebu trake sa alatkama, biranje radnih prostora i korišćenje view kuba. Također ćete naučiti kako da upravljate jedinicama, crtate i menjate objekte, unosite dimenzije i koristite atribute, tabele i eksterne reference. Nakon toga ćete biti u prilici da koristite AutoCAD u bilo kojoj oblasti, uključujući arhitekturu, inženjering, konstrukcije, proizvodnju ili dizajn proizvoda. Ovaj kurs možete besplatno isprobati, neograničeno koristiti i automatski sertifikovati. AutoCAD po promotivnoj ceni od 5.880 dinara ili 49 evra možete naručiti preko našeg sajta www.anima.rs.